Ukoretwo uri muhuhu ati kwina micemanio iratabanio thingira-ini wa iregi mwena wa Mombasa gatagati ga President Uhuru Kenyatta na atongoria cia matiganĩte athathauria maundu moteti magikwira ati kiria kiraciririrwo ni ndama cia githurano kia mwaka ukite na itanya ria guthugunda ngwataniro iria kainũkia munini wa president. Muthenya wa keri thingira wa iregi ni uthengetie nganja ciothe cia gukorwo na micemanio teno thutha wa kurekereria mbica cia President Uhuru Kenyatta akigomana na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga, Arunake Kalonzo Musyoka wa Wiper, Musalia Mudavadi wa ANC, Moses Wetangula wa Ford Kenya, Gideon Moi wa KANU na munini wa mutongoria wa kiama kia ODM Wycliffe Oparanya. Indi ndumiriri ya mwaria wa thingira wa iregi yugite ati ni mucemanio wa kwaririria njira cia kwarahura utonga wa bururi. Excellency, good morning. How are you, sir? Fine, thank you. How are you? Athathauria maundu moteti makoretwo makiuga ati angikorwo mwaho wa atongoria ya ni urenda kumba ngwataniro ina icoka iria cikarunda munini wa president na njira huthu, no nginyagia manyitane na metikire kwihanda thutha wa mundu umwe githurano-ini twerekeire. Indi mirugamo miruru na kwaga kwihokana gukarugama ta muhinga munene barabara-ini ino, undu uria urekwirwo guciriirie President Uhuru Kenyatta kumaiguithania na kumateithĩrĩria kuona kihonia. The people of Kenya have decided that they have no business with the politics of tribal alliances that is meant to benefit a few people through patronage and cartels that only benefits leaders and their friends. Munini wa President Dagitari William Ruto akinyururia ngwataniro ya atongoria ya augite ati mundu wothe urenda gukayukia utongoria wa bururi thutha wa President Uhuru Kenyatta ni kwihenia arehenia angikorwo areciria ati kumba ngwataniro na kunyitwo mbaru ni thirikari ni kuiganu. Kuna watu walituzoea vibaya, hawajawahi kuuza sera yoyote, kazi yao ni slogan yote yawezekana bila Moi. Ikapitia hapo ikakuja unmovable, ikatoka hapo ikakuja Tibim, ikakuja hapo ikakuja Tialala, ikatoka hapo ikakuja Nasahawa, na wamekuwa wakipigiwa kura kwa hiyo maneno. Saa hii tumewaambia hapana, leteni sera, wacha tuongee uchumi. Agicemania na atongoria kaunti ya Kitui, Ruto erite atongoria aria mekirire kumba ngwataniro cia uteti ta muthingi wa uhotani wao mahanyukie mutaratara wa kwamura uria kahitana nake, akimarutira kiraniro gia ati magakorwo mamuhuthiirie njira yake ya thingira wa iregi tondu kiria araigirira metha-ini ni mitaratara ina uritu ya gucenjia miturire ya Akenya na kwarahura utonga wa bururi. Ngiribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Mheshimiwa